Армысыздар, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында тікелей эфирде баспасөз қызметін біз бастаймыз. Уважаемые коллеги, мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Сіздер тікелей эфирді сонымен қатар орталық коммуникациялар қызметінің YouTube каналынан да көре аласыздар. Вы также можете посмотреть прямой эфир на YouTube канале СК. Сонымен бүгінгі біздің баспасөз маслихатының тақырыбы Қазақстан ауыл әйелдерінің 5-ші республикалық форумы туралы. Тема пресс-конференции о 5-м республиканском форуме сельских женщин Казахстана. Еліміздің бас медиа алаңының құрметті спикерлерімен таныстыра өтейін. Айсина Майра Арапқызы ауыл әйелдері форумын ұйымдастыру комитетінің төрағасы. Сүйменов Асқат Мұратұлы, Жасыл экономика және G-Global'ды дамыту коалициясы заңды тұлғалар бірлестігі атқарушы директоры. Ажго Елена Анатольевна, әлеуметтік динамика қоғамдық қор директоры. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Алғашқы сөз кезегі өзіңізге беріледі. Майра Арапқызы. Құрметті орталық коммуникациялар қызметінің ұжымына, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне, бізді тыңдап отырған қазір көрермендерге, ауыл әйелдерінің жұмыспен қамту мәселесіне назар аударғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Мен енді мына энтузиастардың арқасында бүгінде Қазақстанда сәтті жүзеге асырылып келе жатқан бірнеше әлеуметтік жобаларға тоқтай кетейін. Бірінші ол мынау осы Coca-Cola компаниясының әлеуметтік жауапкершілік аясында өткізілетін белестер атты жоба. Оның мақсаты олардың осы 20-шы жылға дейін жер жүзінде 5 миллион жұмысы жүрген әйелдерді жұмыспен қамту болатын. Біз болсақ бұл жобаға 13-ші жылы қатыстық. Мына жасыл экономиканы қолдау және G-Global дамыту коалициясы және әлеуметтік динамика қоры және біз осы жобаға қосыла отыра ауыл әйелдеріне басым бағыт беріп отырмыз. Оның неге? Оның себебі бірінші, өздеріңіз білесіздер, енді әйелдердің жартысы осы ауыл жақта тұрады. Бір жағынан, сондықтан мына қаланың әйелдеріне қарағанда олардың енді қандай болсын ақпаратқа қолдары онша жете қоймайды. Екіншіден, біздің ойымызша мына бүгінгі күні ауылдар әйелдерінің әлеуеті әлі толық ашылмаған сияқылды, себебі ол мына пайдаланса да әлі де сондай тиімді, ұтымды пайдаланып отырған жоқ сияқылды. Мына енді бірыңғай ұлттық ұжымның мәліметіне сүйенсек, олар мына дамыған елдерде жұмыс істейтін ауыл әйелдері 43% құрайтын болса, бізде 47%. Сондықтан мына қабілеттілігі бар. Үшіншіден, мынау ауылдағы әйелдердің жұмысы өздеріңіз еңбектері өздеріңіз білесіз өте қиын. Оларға енді мынау жаңа технология дейміз, мынау жасыл технология дейміз, оған да қолдары онша жетіп атқан жоқ. Және бәріміздің де ауыз толтырып айтатынымыз ауыл ел бесігі деп мына мемлекеттік те бағдарлама бар. Дегенменен осы ауылдың дамуы әлі көңілімізден шықпай жатыр. Сондықтан біздің ойымыз мына бесікті әйел тербететін болса, осы ауылдың дамуының кілті осы біздің әйелдердің қолында емес пе деген ой. Сондықтан осы бағыттарды біз қолға алып, ауыл әйелдеріне басымды бергендеріміз сол. Ал мына белестер жобасы бізге көп мәселелерді шешуге көмектесіп отыр. Оның мысалы мына бірінші, көп әйелдерді осы бизнес негіздеріне үйретуге, бір жағынан, екінші жағынан бизнес жоспарларын жазуға, соны дайындап, өз ісін ашуды үйретуге, және мына грант түрінде алғашқы қаржылық көмекті алу, кейін оны үйреніп алғаннан кейін несие де алуға болады. Және мына ең жақсы сондай бизнес идеялары болса, соларды анықтап, басқа елдерге соны паш ету. Сондықтан мынау жоба енді 10 жыл міне біз жүргізіп келе жатсақ, соның ішінде 60 мыңнан астам әйелдер осы бизнеске үйренді десек болады. 100-ден астам әйелдер грант алып, міне өз істерін бүгін дөңгелетуде, және басқа әйелдерге де жұмыс орын ашуда. Біздің енді ең алғашқы алған ұранымыз
ол әр әйелге іс, елімізге табыс деп, себебі әрбір әйел табысты болса, жанұясында да береке болады. Ол мынау еліміздің іргесін қалаймыз деген, әрі қарай экономиканы дамыту деген сөз. Енді екінші үлкен жоба, ол осы бірінші жобадан шығып отыр. Ол мынау әйелдер өздері мынандай бір алаң керек болған сияқты ол өмір көрсетіп келе жатыр. Олар тек қана өздері ғана жұмыс істемей, сол тәжірибесімен бөліскісі келіп, сондықтан осы мына 18-ші жылдан бастап облыстық деңгейде, республика деңгейінде біз форумдар өткізіп, бір сондай жақсы алаңға міне қазір айналып отыр. Сондықтан енді мына партнерларымызге бізбен бірге істеп жүрген бәріне де біз ризамыз бір жағынан. Енді мына сөзімді аяқтай келе бір-екі нәрсеге көңілдеріңізді аударғым келеді. Себебі мен өзімді қуантатын осы жобалардың нәтижесі. Ол бірінші мына осы жылдар ішінде сондай нағыз табысты, күшті, бәсекеге қабілетті осындай әйелдердің командасын құрдық. Соны енді және құрып қана қоймай, осы биыл міне қыз-келіншектердің жетістіктеріне жету тарихын жинақтап, асқар шыққа ту тіккен ауыл әйелдері деп 4 кітап шығардық. Осындай міне енді биыл 4-ші кітап шығады. Осы форумда делегаттардың бәріне тапсырамыз. Ол бірден. Екінші, және әйелдердің мынау интеллектуалды түрде, профессионалды түрде кәсіби деңгейлері өсті. Осыны көрсетеді біздің нәтиже. Екінші, мына сөзінің басында энтузиаст деп айтып кеткенім бекер емес. Себебі мына отырған Асқат пен Елена 5-6 адамды құрған үкіметтік емес ұйымның екі ұйым осы бюджеттен бір тиын алмай, осы күнге дейін міне қазір жақсы жұмыс істеп, мынандай жақсы деңгейге жетіп келе жатыр. Ол ненің көрінісі? Ол мынау біздің азаматтық қоғамның өсуі. Қаншама жұмыс мемлекет жасады, міне осындай ұжымдар қазір өздерін сондай мемлекеттік деңгейде көрсетіп отыр. Сол екінші мынандай нәтиже, жақсы нәтиже деп айтуға болады. Рахмет, Майра Арапқызы. Ендігі сөз кезегі Асқат Мұратұлы өзіңізге беріледі. Саламатсыз ба, құрметті әріптестер, құрметті бұқаралық ақпарат құралы өкілдері. Шынымен де Майра Арапқызының айтып кеткен сөзін өрбіте кететін болсам, осы форум 5-ші жыл биыл ұйымдастырылып отыр. Оған дайындық ретінде әрбір өңірде облыстық әкімдіктердің тарапынан осындай іріктеу жұмыстары жүргізіледі. Әрбір өңірден 10 әйел қатысады біздің форумға. Ондай қандай әйел десеңіздер, бұл ауыл өмірінің барлық салаларына қатысты әйелдер. Ол дәрігерде, мұғалімде, кәсіпкерде, ауыл шаруашылығымен айналысатын қызметкерде, ол халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерде. Сондай сияқты 10 әйелді облыс іріктеп бізге жібереді. Сонда алып қарасаңыз 17 өңір бар деп алсақ бізде, осы 17 өңірдің барлығынан 170-ке жуық әйеліміз қатысады. Одан бөлек өзіміздің әр жылы жаңа айтып кеткен марапатымыз бар. Биыл 20 әйелге марапат беріледі. Сонымен биылғы форумда 250-ге жуық қатысушы күтіп отырмыз. Қандай мәселе десеңіз, осы форумның аясында әртүрлі мәселелер талқыланады. Ол тек қана кәсіпкерлік емес, сонымен қатар осы ауылда өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңда қаламен салыстыруға шындығын айтқанда жағдай қиынырақ ауылда. Ол инфрақұрылым болсын, ол білім деңгейі болсын, білімге қол жету деңгейі, былайша айтқан кезде. Себебі ақпарат баяулау жетеді ауылға. Сол себепті осы мәселелердің барлығын форум деңгейінде талқылап, пікірталас ұйымдастырып, осы жерде мықты деген әйелдер өздерімен таныстырып, өздерінің тәжірибелерін басқа әйелдерге беру үшін осы алаң құрылған болатын. Шынымен де тұрақты деңгейде өткізіліп жатыр, биыл 5-ші рет. Жұмыс нәтижесі, форумның нәтижесінде жаңағы үкіметтік ұйымдарға біздің тарапымыздан өзіміздің жаңағындай резолюцияларымыз берілетін болады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Елена Анатольевна, слово вам предоставляется. Спасибо, всех приветствую. Рада поздравить своих коллег и всех делегатов форума сельских женщин с его 5-летним юбилеем. Мы не только встретимся в этом году вживую на полях форума спустя 2 года проведения мероприятий онлайн,
Но и форум поддержит международные наши гости. Это участники, лидеры общественных движений стран Центральной Азии и ведущих международных организаций. Будут подняты вопросы женского предпринимательства, гендерного равенства. Мы, в свою очередь, представляя такой пул общественных организаций, Фонд «Социальная динамика» и Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global, реализуем в течение многих лет, и рады сказать, что нашему проекту, который реализуется уже в этом году, исполняется 10 лет, проект как раз по поддержке женского предпринимательства. В основе этого проекта лежат образовательные программы на двух основных платформах CCB KZ и Farmer School, где женщины имеют возможность получить навыки по основам бизнеса и навыки по технологиям ведения фермерства на селе. И то, и другое направление решает не только экономическое, так скажем, благополучие наших участниц, но и реализует их в гендерном плане, повышая их состоятельность и уверенность в себе. Проект Coca-Cola Белистери, который проводится 10 лет, это полезный для любого здорового общества проект, потому что, как я сказала, и решает его экономические вопросы и вопросы гендерного равенства. Проект имеет достаточные результаты. Мы рады сообщить, что уже завтра будут в Казахстане объявлены 20 новых имен победителей женщин конкурса на лучшую бизнес-идею, которые получат гранты от 2 до 4 тысяч долларов. И мы их завтра будем чествовать и поздравлять, объявим их имена. Их проекты лежат как в области сельского хозяйства, так и производства товаров народного потребления, продовольственных и непродовольственных, и в том числе услуг на селе. Но это как бы верхушка айсберга. Если говорить за 10 лет в целом, то в рамках проекта обучено более 60 тысяч женщин. Особый рывок мы сделали, несмотря на пандемию, именно в эти годы, сумев открыть онлайн-образование на наших платформах. И, например, последние 3 года более 15 тысяч женщин могут обучиться. Это в 10 раз больше, чем в год, когда проект стартовал в 2013 году. И в 4 раза больше было подано заявок на, соответственно, конкурс на лучшую бизнес-идею, чему мы очень рады, и это говорит только о том, что спрос у женщин на образование и данные социальные программы очень высок. Наши исследования показывают, что 30% женщин на селе хотели бы иметь свое дело, свой бизнес, свое предприятие. Это огромный потенциал, поэтому стороны, которые должны помочь нашим женщинам, они не могут ограничиваться только нашим проектом. Этих проектов может быть больше. Огромные усилия делаются со стороны государства. И наш проект в том числе укрепляет и позиции государственных программ, когда мы приносим эту информацию в отдаленные села и отвечаем на вопросы, какие возможности есть у наших женщин. Поэтому в целом хочу сказать, что форум сельских женщин, он предоставляет увеличение экономических возможностей и прав женщин, чему мы очень рады, и будем продолжать в этом направлении работать. В следующем году наш проект также продолжит свою работу. Ждем женщин на наших полях, на наших тренингах и программах. Спасибо. Благодарю. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтеміз. Сұрақ-жауап бөлімін бастамас бұрын тікелей эфирде жұмыс істейтінімізді естеріңізге сала кетейін. Тікелей эфирдің этикасын, мәдениетін сақтасаңыздар. Бүгінгі баспасөз мәслихаттың тақырыбы Қазақстан ауыл әйелдерінің 5-ші республикалық форумы туралы, және де осы тақырып аясында сұрақтарыңыз болса. Уважаемые коллеги, мы работаем в прямом эфире, поэтому прошу соблюдать этику прямого эфира. Бірінші сұрақты әріптестеріміз жіберіпті. Почему ваша целевая аудитория именно сельские женщины? Ну, я уже говорила в начале своего выступления, что мы действительно сделали ставку на сельских женщин. Хотя, в принципе, можно было бы, конечно, охватить всех женщин. Но на это есть несколько причин. Ну, во-первых, то, что сегодня городских и сельских женщин, их возможности сравнить очень сложно. То есть доступность информации, она у них ограниченная. Во-вторых, у женщин сегодня очень сложный труд вызывает.
знаете, на селе, она не обеспечена там новыми технологиями, зелеными технологиями, о которых, конечно, городские женщины, в принципе, знают. Вот. Поэтому у городских женщин возможности больше пользоваться теми возможностями, которые предоставляют государственные программы, тоже они есть, их, конечно, мы не можем сказать, что их нет. Вот. И потом мы считаем, что потенциал сельских женщин сегодня не полностью используется, а если даже используется, не настолько эффективно и рационально, как хотелось бы. Вот, поэтому, и потом мы все говорим о том, что у нас село – это колыбель страны и так далее. Это программа даже у нас есть, Ауыл ел бесігі. Но мы подумали, сколько бы мы ни говорили, сколько сейчас денег не выделялось, пока уровень села, развитие села, конечно, оставляет желать много лучшего. Поэтому мы подумали, а почему не начать с сельских женщин? Почему не решение этих проблем, именно вот ключ от этого не в руках наших сельских женщин? Вот поэтому мы сделали ставку на сельских женщин. Рахмет. Второй вопрос. Какова эффективность вашего обучения? Получают ли они долгосрочные перспективы с помощью вашего обучения? Да, давайте я отвечу. Уникальность проекта также в том, что женщины после того, как получили определенные знания, получили сертификат о том, что они прошли обучение, и женщины, те, которые вообще стали победителями, получили грант. Здесь уникальность проекта в том, что мы с этими женщинами не расстаемся. Они остаются в нашем сообществе проекта и получают наставничество, менторские программы, продолжают участвовать в наших мастер-классах. Вот даже есть такой яркий пример. Сейчас мы знаем, логистические связи нарушены в поставках каких-то, например, составных частей продукции, которые используются в производстве нашими женщинами. И вот у нас есть две победительницы разных лет, которые открывали бизнес в кондитерской сфере. И вот изменения на рынке привели к тому, что они были вынуждены объединиться вот в результате нашего общения постоянного, что мы с ними не расстаемся. И они даже создали новый продукт. Одна делала шоколадные конфеты, другая делала дрожжи, а в итоге они объединились и сделали новый продукт, совершенно уникальный для рынка Казахстана. Дрожжи в йогуртовой глазури. То есть это возможно только благодаря тому, что они продолжают работать с наставниками, вместе общаются, обмениваются опытом и постоянно в этом содружестве наших участниц проекта все время пребывают, и у них есть возможность больше общаться друг с другом и общаться, встречаться с экспертами. И также на наших мероприятиях, такие как форум сельских женщин, мастер-классы для других женщин, тренинги, они участвуют. Очень часто победители проекта прошлых лет выступают тренерами для новых участниц проекта или участвуют в открытых вебинарах. То есть вот эта уникальность проекта в том, что двери не захлопнуты, они навсегда остаются участниками проекта. И уже 10 лет. Можно я добавлю? Кроме того, Конечно. что наши женщины, кто получает гранты, ясное дело, они своим собственным делом занимаются, становятся на ноги, становятся примером для других. Но и те женщины, которые не получили гранты, они тоже продолжают работать. А потом, я считаю, этот проект – это та площадка, на котором они нарабатывают опыт. И дальше они могут спокойно уже не искать гранты, они могут спокойно получать те кредиты, которые выдаются по государственным программам, потому что они уже знают, как можно их возвращать и так далее. И я должна сказать, что последние годы, вот с 2019 года, есть и программы государства, вначале это они тоже, понятно, государство не может всем раздавать подряд на остановках эти гранты там и так далее, но, тем не менее, вот какой-то сдерживающий фактор был до нашего проекта, вот давать гранты. А с 2019 года, вот в рамках программы «Еңбек» у нас и от государства сегодня женщины получают гранты. Если вот не ошибаюсь, с 2019 по 2021 год гранты получили более 22 тысяч женщин. Они, правда, в пределах 200 МРП. Казалось бы, немного, но это тоже для начала хорошо. А вот с 2022 года уже более 7 тысяч женщин получили, но уже в размере 400 МРП. То есть это уже как бы шаг вперед, я считаю. Рахмет. Кезекте Хабар. Абдыгалиева Радгуль.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. А в каком регионе нашей страны наибольшее количество женщин-предпринимательниц? Спасибо. Вы знаете, дело все в том, что мы, когда начинали этот проект, мы начинали с Алматинской области и с Акмолинской области. Это было накануне Экспо. Мы хотели, чтобы женщины смогли приезжим гостям нашим, туристам, всем показать нашу продукцию там, и так далее, чтобы на этом хотя бы немножечко заработали и так далее. Мысль была такая. Вот. А затем вот этот проект, он получил развитие, и практически все регионы участвуют. Асхат, сколько у нас, какой регион наиболее? Ну, карагандинцы, я могу сказать, что очень активные. Наиболее активный, да, вот. Карагандинская область, значит, Алматинская, да? Алматинская, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области очень активные, западные регионы наши. Но сегодня как-то выделить именно, что у нас больше там или больше здесь, наверное, сложно. Практически все регионы у нас участвуют. И с другой стороны, мы благодарны местным исполнительным органам, в первую очередь акимам, потому что вот делегировать этих сюда наших женщин, отправить их сюда, чтобы они могли поделиться опытом. Все это, конечно, зависит от первого руководителя региона, поэтому вот такие мы молодцы в этом плане. Вот все эти годы сотрудничают с нами. Я бы сказал, что по проекту в основном, как Майра Араповна сказала, это Акмолинская и Алматинская область была, но хорошо подтянулись Карагандинская и Актюбинская область в последние годы очень. Но вместе с тем очень хорошая активность есть со стороны Туркестанской области. Ну, это, наверное, и понятно. Плотность населения тоже влияет, как бы. Но другой вопрос... Асхат, и там больше молодого населения, а для бизнеса характерна черта, что молодые предпринимательницы более смелые, и они больше готовы рисковать. Это отличное лидерское качество, которое позволяет быть предпринимателем. Это прям вот если бизнес-вумен рисовать, то смелость должна присутствовать. И в Туркестанской области второй год подряд мы видим активный рост. Они помоложе, да, помоложе, чем, например, северные области Казахстана и более активные. Будут, Радгуль, еще вопросы? Можете пройти к микрофону. Да. Вы сказали в своем докладе, что более 60 тысяч женщин уже обучили, да? И скажите, пожалуйста, за какой период это? Спасибо. Это за 10 лет. И здесь я хотела еще раз уточнить, что если мы в 2013 году обучили 1500, потом целый ряд лет подряд по 2000 в год учили, то благодаря онлайн-программам, которые были разработаны 2020, 2021, 2022 год, здесь вот в 10 раз выросло в каждый год количество обучения по сравнению с 2013. И в целом составило почти 64 тысячи женщин. За 10 лет это, да. Вы знаете, начинать было очень сложно. Вначале, когда мы этот проект вошли в нее, то вот с ребятами вместе по субботам, воскресеньям мы просто выезжали в села близлежащие, в командировки ездили, собирали сельских женщин и так далее. То есть, а сегодня, конечно, немножечко попроще с этим онлайн. Если есть время... Да и пандемия нас многому научила. минутку. Пандемия научила. Я хотела бы добавить, что вот Майра Араповна сказала о социальном влиянии такого общественного проекта, что активность растет, и государственные органы тоже активно участвуют. Вот гранты стали выделять, да, с 2019 года. Я хочу сказать, что какие-то вещи мы с нашим проектом все время делали впервые. Тем самым, может быть, задавали даже определенные тренды. Так, например, в 2012 году, когда мы стартовали, и первые наши заявки формировали, искали гранты, мы на самом деле не видели программ, которые бы поддерживали женщин. Чуть-чуть в дому было уже существующих предпринимателей, кредитные линии по отдельным отраслям экономики там, и так далее. Сегодня, за все эти годы, ну, я, может быть, грубо скажу, только ленивый не поддерживает женщин, в кавычках. Все пытаются участвовать. Но действительно, мы первые, кто ввели обучение. Мы первые, кто доехали до самых крайних точек Акмолинской и Алматинской области, в села, где не было ни интернета, ни программ, вообще никто не знал, что такое можно. Мы первые давали гранты.
И даже то, что мы в пандемию, в разгар пандемии, в марте месяце перешли на онлайн-обучение, записывали видеоролики, и сегодня можно получить обучение, не выходя из дома, не вставая, в видеоформате, как по основам бизнеса, там и маркетинг входит, и организация бухгалтерии и так далее, и бизнес-нишу найти, так и технологические приемы, как теплицу, как овцеводство, как землянику выращивать, как птицеводство. Все это можно получить в видеоформате. Здесь мы опять впереди. То есть за нами идут другие проекты, государственные проекты. Государство имеет колоссальные ресурсы, открытые ресурсные центры поддержки женщин, но масштаб государства не позволяет быть таким оперативным, как небольшие общественные проекты. Но я хочу сказать вот о силе поддержки общественных проектов и тех предпринимателей, тех бизнесменов, которые вкладывают в эти социальные инвестиции. Давайте посмотрим вокруг. Как много социальных проектов вокруг нас, которым вообще 10 лет, которые, даже не которым 10 лет, которые вообще есть, и они стабильно кого-то поддерживают. Я, работая в этой сфере, не вижу стабильных, устойчивых проектов. Может быть, здесь проблема в том, как, знаете, президент сказал, давайте посмотрим на вот, всю вот эту цепочку взаимоотношений государства, бизнес, общества. Может быть, здесь надо тоже поискать. Может быть, не все мы одинаково поддерживаем эти проекты. Их маловато, на наш взгляд. Поэтому я вот как бы рада, что у нас и 5-й форум сельских женщин мы стабильно проводим, и все в регионах знают. Мы региональные форумы уже проводим много лет, в каждом регионе отдельно, прежде чем получить делегатов на республиканский форум лучших, ведь лучших в своих отраслях. Лучший врач, лучший аким, лучший общественный деятель, лучший представитель НПО, лучший фермер, лучший предприниматель. Это лучшие люди приедут завтра. И к ним особое уважение. Так и вот общественному проекту 10 лет. Я думаю, что это наша общая победа. Надо сказать, что вот за эти годы наши женщины вот значительно выросли как профессионально, так и интеллектуально. Это просто видно. Вы, если завтра будете на форуме, можете поговорить с каждой из них. Это прекрасные спикеры, прекрасные уже аналитики в своей работе. И многие вопросы, которые мы адресуем правительству, они рождаются на нашей площадке. Вот, например, микрокредиты, когда мы начинали 10 лет назад, были микрокредиты, их давали по 14%. Я всегда возражала. И вот женщины тоже, мы, говорит, не можем в сельском, но они не залоговые, ничего у них. Поэтому на сегодняшний день, вот буквально, опять же, вот последние годы, вот последние 2 года, микрокредиты в рамках госпрограммы «Еңбек» выделяются под 4%. Вот на сегодня больше 14 тысяч женщин уже получили такие микрокредиты с процентной ставкой не более 4% и со сроком на 7 лет. Я считаю, это тоже хорошее достижение. Майра Араповна, у меня возникает вопрос. Каждый год проводятся разные мероприятия, да, другие. В чем уникальность и особенность этого форума? Уникальность этого форума в том, что женщины приезжают, и они знают, что они будут услышаны. Вторая особенность, то, что она проводится на системном уровне, последовательно, поэтому к этому люди привыкают, и ежегодно вот наши женщины просто стремятся. Вы даже не представляете, когда вот отправляют эти делегации, там соревнования, у нас телефоны вон не смолкают, вот меня не взяли это, а почему и так далее. Потому что женщинам сегодня есть что сказать, и есть где сказать, поэтому то, что наша площадка вот этого форума стала настоящей, стабильной, информативной для них, ну, это, я считаю, особенность, и это отличает. Благодарю. Кезекте Нурбеке Қартбаева, 4-я власть. Қайырлы күн. Өздеріңіз айтып өткендей, Кока-Кола халықаралық қоры кәсіпкер әйелдерге қолдау білдіріп отыр. 10 жылдан астам уақыт. Осы қолдау туралы, қолдаудың қалай жүзеге асырылатыны туралы айтып өтсеңіздер. Сұрағыңызға рахмет. Негізі осы Coca-Cola халықаралық қоры өте ірі корпорация, әлемдік, оны білесіздер, 500-ден артық өнімдері бар, онда білесіздер. Бұл әрбір сатылған өнімнен 1 цент ақштық жаңағы қорға жіберіледі екен жылда. Сонда есептеп қарасаңыз, миллиардтаған қаражат
доллар осы қорда жиналады. Сол енді бізде осы өнімдерді тұтынамыз, ол жерде тек қана жаңағы тәтті сусындар емес, сулар бар, басқалар бар деген сияқты. Әлеуметтік өздерінің жауапкершілігі ретінде 2020 жылға дейін, ол 2010 жылдар болды, 20 жылға дейін жер шарында 5 миллион әйел өз кәсіпкерлігін ашуға жаңағындай көмектесеміз деп өздеріне міндет алды. Сол жұмыс басталып кетті, әрі қарай міне биыл 2022 жыл әрі қарай созылды, яғни былайша айтқан кезде. Енді созылғанда тек қана біздің елге ғана созып отыр, басқа елдерде бұл жоба аяқталды. Біздің мына жұмыстың нәтижесіне қарап, олар мына 2 жылға қазір созып отыр бізге. Айта кететін нәрсе осы жаңағы біздің Қазақстанға тиесілі нәрсе осы оқыту жұмысы. Оқыту жұмысы барысында біз әріптестерім айтып кеткендей әрбір өңірлерге барып жүрдік қой. Енді пандемияның әсері бар, басқа әсері бар. Біз онлайн түрде оқытамыз әйелдерді. Оларды оқытамыз бірінші, жай ғана оқытып қоймай, жылына жаңағындай бұрын 10 грант берілетін болса, биыл 20 грант беріледі әрбір әйелге. Ол үшін біз оқытумен қатар конкурс жариялаймыз жыл сайын. Ең үздік деген жақсы жазылған бизнес жоба осы қор тарапынан қаржыландырылады. Яғни конкурстық комиссия жаңа түскен өтінімдерді қарастырып, 20 жеңімпазды анықтады. Сол 20 жеңімпаз биыл міне ертең форум аясында марапатталатын болады. Ол, былайша айтқан кезде, үлкен қаражат болмауы мүмкін, бірақ ауылдағы әйелдің өз ісін бастап кетуге жеткілікті қаражат деп есептейміз. Сол себепті сіздің сұрағыңызға толықтай жауап бердім деп ойлаймын, осындай қолдау көрсетеді. Алдағы уақытта тағы да осылай қолдау білдіреміз деп отырған халықаралық қорлар, компаниялар бар ма? Негізі бұл әлеуметтік жауапкершілікті дүниежүзілік практиканы алып қарайтын болсақ, негізінде бұндай практика көп, бірақ Қазақстанға қатты таралмаған негізінде. Бізде де ірі кәсіпорындар бар, ірі бизнес өкілдері бар, жасайды әрине жұмыстарын басқа салаларда жасайды. Нақты әйелдермен жұмыс жасайтын осындай кәсіпорындарды атап айту қиын, яғни. Рахмет, Нұрбике. Кезекте Хабар 24, Дариға Ташенова. Сіздер ме жалпы сұрайын дегенім, осы ауыл әйелдері арасында бизнестің қай түрлері жоғары сұранысқа ие. Екіншіден, жалпы сіздер мысалы көп жыл бойы грант беріп жатырсыздар, әйелдер бизнестерін ашып жатыр, ал кейін осы 1-2 жыл өткеннен кейін осы грант алған әйелдердің бизнестері жабылып қалып банкротқа ұшырау деген жағдайлар жиі кездеседі ме? Рахмет. Мен екінші сұрағыңызға жауап берейін. Шынында да неге мынандай бір жақсы жобалар көп, елде де бар, мемлекеттік де жобалар бар, бірақ соны аяғына дейін жақсы нәтижесіне жете алмай жатамыз. Неге? Ол қадағалап, оны қарау керек. Біз мына грантты беріп қана қоймаймыз. Біз мына сайыстан өтеді, грантын алады, одан кейін біз солармен әрі қарай жұмыс істейміз. Мына қазір 100-ден астам алып отыр ғой, енді ертеңнен бастап 120-ға дейін жетеді алғандары грантты. Бірақ солардың қайсы немен айланысып жатыр, ертең не істейді, арғы күні не істейді. Соны міне 10 жыл соларды бәрін бірге келе жатыр. Мына әр форумға оларды қатысып отырады. Енді біз ғана сөйлемейміз, олардың өздері де сөйлеп, өздерінің тәжірибесіменен бөлісіп отырады. Сондықтан біз олардың бәрін қадағалап отырамыз. Біреуі де сыртта қалып жатқан жоқ. Сондықтан бұл жоба әрі қарай осылай жүреді деп ойлаймын. Бізде кейде айтады, мемлекеттік бағдарлама айтып отырмын ғой, қазір бар 200 МРП-ден беріп жатыр грантты. Бірақ оның бәрін қадағалап отыру керек қой. Оның бәрінің соңында біреу жүру керек. Мына айтып отырмын ғой, айналдырған бірнеше адам ғана, бірақ соның бәріне уақыт тауып, бәріменен телефон арқылы болсын, кездесу болсын, қадағалап отырамыз. Бірінші. Сұрағыңызға жауап беретін болсам, негізінде ауыл шаруашылығы саласында көптеп осы уақытқа дейін жобалар түскен болатын. 62% ауыл шаруашылығында болды. Бірақ барлығын жинақтай келе жаңа ақпарат қазірден 70%, оның ішінде 35%, яғни
өнім өндіру, және де 40% осы халық тұтынатын өнімдерді өндіру болып есептеледі. 5% бұл қызмет көрсету саласы, және де 40% халық тұтынатын әртүрлі тауарлар айтып кеткендей. Сонда алып қарасаңыз тағы да осы барлығы жеңімпаздарымыз әрдайым біз олармен байланыстамыз ғой. Бірақ жаңағы сұрағыңызға жауап беретін болсам, шынында да әртүрлі жағдайлармен байланысты кейбірі өз істерін былайша айтқан кезде диверсификациялаған жағдайлар бар. Бізде банкрот деген мәселе қарастырмаймыз. Өйткені біз әрдайым оларды бірге сүйемелдейміз, бірге оларға кеңесімізді береміз. Бірақ қандай да бір жағдайға байланысты, сұранысқа байланысты, нарықтың сұранысына байланысты өзінің ауылындағы өз ісін басқа бағытқа қарай бұрған әйелдеріміз бар бүгінгі таңда. Бізге басты мақсат олардың өз басының табыстылығы болу және қасындағы айналасындағы әйелдерге тағы да жұмыс ашу. Сол себепті егер өз ісімді басқа жағынан қарастырғым келеді деген болса, оған тек қана қолдау көрсетеміз. Құрметті спикерлер, рахмет. Бұл соңғы сұрақ болды. Бүгін Майра Арапқызының туылған күні екен. Сізді шын жүректен туылған күніңізбен құттықтаймыз. Жұмыстарыңызда жеміс, табыс тілейміз. Құрметті әріптестер, осымен біз орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз маслихатын тәмамдаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болайық. Kişilerine